Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan, Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay basa ti Proverbio Kapitulo 21, versikulo 21. No naasi kan nalintag ka, napaot to ti panagbiag mo. Rauman da kanto dagiti tattao, kat kalangan da kanto anasayaat. Papagayam, intay denggan ti sabalipay apakasaritaan a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, Kinapudno, ken Biag. Daddy, papanawon tayong dagiti agigan ijay daga tayo. Tapatakdaran tayo ti building. Iso ti parantaan tayo. Uwan nga ron, Daddy. Manumot ten atawan ang naggigan ija dagiti tattao ija lote tayo. Iti paila nga ibagpagak dayta kada kayo. Di umot ikaskaso. Sige, siya kun timang patakdari ti building. Siya ti agparenta, Daddy. Naglaing kamatan. Sika manan. Sika talaga. Kwarta latta tiyad da iti ulom. Apay, ada kwarta mapagpaaramid mo? Dumawat kan tumatlaan ka ni Daddy. Tawan mo't urnong mo. Puro kan tumat gamin sugal. Nagsaw tinalay nga tao. Apay, tikunam. Jack ammo pagpapapintas mo lang ti kwartam. Panawam to pa iti pamilyam tap no makapasyar ka lang. Gusto daytan. Agriri kayo manen nga kapsat. Iso adyak kutkutsin dayta ataka. Taam mo kapag ririyan nyo manen. Jack mo't umanugot nga itadyukan kwa na day adaga, Daddy. Apay kumasaan ka tsak ti inauna. Kan may sa? Di mo mabalin adiktaran ni Daddy no asino ti rumbang amang tawit iti dayjadaga. Isu at desisyon? Sir, atuyen ti kapiyo. Apay ang nagbayag ka nagtimpla iti kape, ha? Nina, ano tararamitan mo iti kusina? Pasensya kayon, sir. Nagpaluto pa'y ngamin ni Sir Gardo iti kanan na. Ikatan kakatulong no kasta kanina. Dahil lang amin agte-text tararamitan. Saan, sir? Awan to pa'y cellphone ko. Anya klase ang kape na ito'y nagpait. Ay, ijak sa inasukaran, sir. Ay, ikatan ka na talaga. Awan ti serbe, mamasusweldoan. Eh, saan na, sir? Kasapulak na ito yung trabaho, sir. Di nakikatan. Anya pa lang arod tararamidam. Asukara mo to'y kape. Wan, sir, wan. Mabitlaang, sir. Apay ngamin asan ang mapanagtrabaho ni Sir Pulong, Nina. Magulaw-ulaw ka nung amin. Agkakapsot. Nakaungungat no adda dito'y balay. Madilaw na amin. Kinunampay. Kasta launay tinervyos ko. No kasta nga agungat. Tadumakal dagiti matana. Uray mat ngamin dagiti anak na adwa no adda dito'y. Datayo ababaon ang ti pagdiskitaran da nga ungungtan. Wen nga rod. Kasla ni Mika. Di kayat na. No imbaga na. Addan adagos. Uray mat ni Gardo. Ayaban na dagiti barkada na. Agiinom da dito'y. Agpatpat nagda. Ay, mabanugak unay. An-anusan tayon ama ng Linda. Kasapulan nga trabaho tayo. Tapno aday pakan tayo. Linda! Ne, ay ayaban na kun ni Madam Mika. Linda! Kanyaman nga tanti pangibaunan na kanyak. Ingkan, partakam. Apay, Madam. Itaray tayo di hospital ni Daddy. Apay. Agda magkapailaan. Isagana mo dagiti gamit na. Darasam! Ay, uwan, ma'am. Darasam! Tayo nakirwar di kotse! Ay, ano nga taaya ni Sir Pulong? Anya ti sakit ni Daddy? Eksaminan da kanupay. Saan ka apumanaw? Tas ikatiag bantay kan kuana dito ospital. Na. Apay, anya ko matiaramidam? Adda nga rod business meeting ko. Sabi adda papanak ani sisita. Di mo pa'y amo mo ti makisama.
Sa anak nga agbantay dito ospital. Nagado di ta babawnan. Di iso dati pagbantayam. Inak ka no bantayan ni Sir Pulon iti ospital kung nadagiti agkabsat. Mapanak met ka no agpalingki ko na ni Mamika. Ay, nagatumanan ti pagatang na. Agbubuot di taref dagiti daddo maamakan. Bayam nga agbuot. Di mo kutkutyan. Tanabilang dagita. Agungat dantumanen numaksayan dagita amakan. Ay, ano sam abantayan ni Sir Pulong? Bugkawan naktumanen iti ospital. Matayak iti nervyos. Ayan ni Mika. Awan, sir. Adda ka no napanan na. Ni Gardo. Awan, sir. Diyak amo no sa dino tinapanan na. Basta imbaon daklaang amang bantay kada kayo. Marigatanak na umagas. Ah? Ay sus, sir. Anya nga'y taramidag. Inakayabat ti doktor. Mabit lang. Inakayabat ti doktor. Delikado tayon bakit. Taapay. Di mo ay makita. Nay, nabuntun adarat day taday ti sangwanan tayaw. Apay dagita adarat. Patakderan ka nun ni Sir Pulon day to'y itinegosyo na. Iso kapilitan. Pumanaw tayon iti day to'y lugar. Anya, agtrab-trabaho kami ije balayda. Ngam awan man la tinadamdamag mi akasta. Mala, mangkita tayo iti pagkakaran tayaw. Amangan mo't numabalin tayo pa iti makisarita kadakwada. Naagum dagita a pamilya. Diyak mamatay adeng ganda tayaw. Ay, kaanong ataaya makarwar ije ospital ni Sir Pulong takasaritak. Agpakpakaasiak. Bareng kaasyan na tayo. Na ospital? Wen, intaray da ije ospital. Tamanon nga aldaw ang maululaw kan agkakapsot. Saan da pa'y maibaga no anya ti sakit na. Ingkabantayan ni Daddy di ospital. Sanak man nga ibaon-baon. Inkabantayan. Kasi ka, day tala makisugsugal ter aramidam. Ay, anadaman ti panagsasaw. Ang mga numasipat ka. Sige, aramidam. Apay, mabuto nga kan ka? Dinak may baon, tamapanak agtor. Una ampay ti panagpasyar mo. Ngam ti bantayam ko man ni Daddy. Itala ang daytoy. Namin anon anak postpone. Isong agtal na kaditan. Sir Pulon, mangan kayon. Subuan kayo iti sopas. Kano ka di nga umay dagiti anak ko dito ospital. Diyak mo, tidamag ko, napanagtor ni Mika. Ni Sir Gardo, makisugsugal ka no, sir. Iso asyak pa'y laang ati mang bambantay kada kayo diti ospital. Matay akon, Nina. At tantaning ti Biag ko. Ah? Ay na, sir. Saan kayo mat kumangag sa uiti kasta, ah? Iso, timbaga kanyak jay doktor. Anak isarita kanyak itay. Kasano nga dataning ti Biag yo, sir? Anya ka diti sakit yo? Cancer, Nina. Cancer, ti sakit ko. Ay, sus. Apay ang nagkanser kayo. Kat nag-iimas matikan ka ninyo, sir. Kasano kayo anadaan iti kanser? Anya, kanser ti sakit ni Sir Pulong. Wan manang Linda. Ada kanutaning ti Biag na. Kasano itan? Awan mo't dagiti anak na ditoy. Kaya't nakano ti agawid. Iso ti imbaga na iti doktor. Ay, malidayanak iti daitang nga imbagam, Nina. Asino kumamot ti sana malidayan? Tauray na kaung-ungat ni Sir Pulon. Ay, jakmat kaya't ang agsakit ni Sir iti kanser. Kanser ti sakit ni Sir Pulon? Unla kay, Ay, nagpayawi deng, tadi na kaya't tagtali na iti ospital. diyak amo.
No maasi ako no saan ken ni Sir Pulon. Di ka man agsaw iti kasta. Ado ti kwarta na. Apay nga ay asan nga agpaagas. Di uray pa'y siguro kang inaan nga agas ket kabalan na agatangan. Jak amo ata nagpayawid mutten. Asi kaswan ako madagiti anak na. Ado ti kwarta na. Anya kumanga iti pagdanagam. Kabailan na ti mang sweldo iti uray mano ababaunen ang mga sikasuken kwa na. Ingka ikan ni Sir iti kanin na ijay silit na. Ang mga noong tanak. Apay kumanga ong tanak ka. Kasano, jain lutom. Pasigmat anateng. Kasta ti rumbeng akanen dagiti adda sakit na. Kat no nagado akarni di taref. Jak tupay kutkut yung dagita. Bayam ang maperdi. Tadagita ti makapakanser. Sige, makamu di tanubog-kawan nakmanan ni sir. Sir, mangan kayon. Pasensya kayon, tanadisturbo kayo iti panagbasbasa yo iti... Ay, Biblia gayam deta basbasaan nyo, sir. Napayagan na jak nagbasa iti Biblia. Nakataptapok pa yan nga talang iti ikit. Tadyak kinot ko ti. Sir, nateng dagiti insagana ni Manang Linda si daon nyo. Tapno kano pumigsa kayo. Awan ti ganas ko amangan. Kasano kayo ngay ang pumigsa no kasta, sir? Ti nasayat. Irwaryo amin na karga ti ref. Kananyo amin. Kat no saan na may bus. Ikanyo dagiti karo ba? Anya? Awan ti mangan kadagijay. Sayang lang. Iwarasyo kadagiti mabisbisinan at tao. Oo, sir. Aramiden mi dayta. Imbaga ni Sir ken kadayta. Ay na, amangan met no na nga to ti gurigur na. Limpyo ti panunot na. Anya ngay tinakan na. Takas tamatan ti panagsasauna. Kan amo manang. Biblia mo't yabas-basaan na. Anya. Nakapagpanunot san. Ngamin, adataning ti Biag na. Isoan asing putan. Wan kan nakain inayad ti panagsauna. Saanen a pumugkaw. Daddy, pakawanan na, tayta akla nakaawid. Jakmot ngamin amo a delikado ti sakit mo. Mika. Sana bale, ada akon, saan ka napanawan? Ada ko mapay turmi ka dagiti gagayam ko. Ngam saan kami na matuloy gapo iti kasasaadyo. Daddy, nasken apapanawan yung dagiti adda iti loti tayo. Taituloy kon apatakdaran dayjay. Iparentak. Diyot itod ka ni Gardo dayjay Ado ti bisyo na. Sugal kan babae. Maibus lang iti awan ka-is ka na ti kwarta. Mika. Nakapagdesisyon ako. Nga itadyo kanyak dayjay? Nasayaat mo to kas na daddy. Uray parenta ak dayjay iti nangina. Ado ti mga yat. Saan tayo apapanawan? Dagiti agnana iti jay. Ha? Daddy, mapupukaw mo ka din ti limbong ti panunot mo? Mika, iha. At sakit ko. Kaya't ko atulungan dagiti tao. Isasan kun nga ila ko day japastag. Kat jakmat itadkan ka day jataga. Daddy, anya klase a desisyon dayta? Napatpatagpaykan ka dagiti sabali at tao nganda kami nga anak mo? Papaya bandak ka na, sir. Kaya't ka ang makasarita. May papanitihan niya, sir. May papan iti daga apag nanay danyo. Amo may akayat yung nga ila ko dayjay. Magpakpakasi kami kuma, sir.
Manumatan atawan ang nagnanaad kami ijay. Saan kayo napapanawar ni Jay? Talaga, sir? Ag naid kayo, Jay. Ay. Aging kay di kay kayat yo. Agyaban kami unay, sir. Mala, tay padamag ko day taka dagiti kakadwa ka. Apayakas dyan ti desisyon nyo, daddy. Anya ka di mapaspasama kada kayo. Rumbeng ko maasyak ti pangtadan nyo iti day dyan, alote. Cardo, nakaikadeng akon. Ah. Kat saan rin ang mabaliwan pa'y. Kalukuan da ito yung aramidin nyo. Naibos ni Sir inted mo akanan na. Kasla pumigpig sa ni Sir Manang Linda. Kaya't nakanutirumwar iji silid na tapno agpangin. Ay unkayam. Naamom ka din asaan tayon apumanaw ije pagnanaadan tayo adaga. Pudno? Wen, iso timbag anakin nila kay ko idi nagsarita da. Apay ngay akasta tinapanunot na. Gapo siguro tadda sakit na. Ay sige, mabiit laeng manang. Tay naktulungan ni Sir, ha? Rumwar mo ta na ije silid na. O sige, inakon, wan. Ay na, Sir, saan arumbeng amag na kayong agmaymaysa, ah? Amangan matumba kayo. Napigsa ako, Nina. Panagriknakit, naging baga ko. Anya? Sapay lak umatay palubos ni Apo Diyos nga umatidog pa'y tibiyag ko. Tapno makatulong akpay kadag iti kasapulan. Ado ti kayat ko atulungan no maikanak pa'y iti atidog abiyag. Ti panang tulong iti pada at tao. Ti panagbalin anaimbag iti maysa kan maysa. Kat maysa awagas tapno maimbagan dagiti saksakit iti bagi. Sakit tinakam kan panunot. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno, ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay. Na inbag nga oras kada kayo amin.